السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كشرين مرسين هند درس تحرير سلسلة برون پکنوان جو از پیش خدمت مضمونی کتاب هند دویم قسط. قانونی سلسلة برون پکنوان کرو رہی گوش گزار زي سيد امداد علي شاه امزنك مشهور معروف مرسي گو اس تو علامة اقبال رحمة الله علیہ ہند قریبی دوست اس مورخ لکھان زي ذاکر امداد علي شاه صبن یلی مضمونی کتاب ہند کیم مصر علامة اقبال رحمة الله علیہ بوزنو تمو كور برملا اظهار زِ یہِ چھُنہٕ ژھوٚرُے بشری کلام اتھ چھُ خۄدایی تٲیید ڈکھس تہٕ مدتس علامہ اقبالن فرمو ای سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدای بخشندہ ؤلِو کرو پیش مضموٗنی کتاب ہُنٛد یہِ دوٚیِم قٕسط ییٚلہِ زن گۄڈنِکِس قٕسطس منٛز اسہِ گۄڈنِکۍ تہٕ ترٛیٚیِمہِ چھیرِ ہٕنٛدۍ کینٛہہ مِثرٕ تۄہہِ تام واتنٲے اللهم صل علی محمد وآل محمد خلقو کرن کیا تین سوی پر جگر کوف کی بے کتاب پور ہس کیوں حق تعلیم کس رچوس تعظیم لدت سار ناظر ہلان سبق شرین تیندن جگار گوشین هدیج دسنی شمری زلجو درایا شاه حسین حمایل کرت قرآن کریان سادس کن نوی خطا بچوس عالم تپننس قضاس چوم رضا و تسلیم اما سپون سانے شان نزول قرآن عالم اسچوروشن سورہ محمد چونا ہو متگو بڑ پابندو پریونو یہوئی واز گاری توہی مز توف جورا تھائیمو وچ زیک میانے ناظرے اکھ چوان میان اولاد بیہ کلام اکھ چوان میان اولاد بیہ
रच जख इतात तो हरमत जान जख म्याने जा ये आज ती छु मशरा वानो दप्यू पगह क्या जवाब तस ये कथन कर छून थावानो छव खबर ब क्या वातस कमि मजहब मारुन म्योन जोनु रवा कथ किताब द्राव ये फतस